habe nubwo wozana uzuzuhembwa mu budokiteri bwose nimba ufite akazi sinokwemera sinokwemera kukubwira umuntu wakuroza turamusengera gusa apata cha mutema kuni mugani w'abaswahili hakika ya Mungu inimero mwasomye ni kangahe 265 tire rimwe ntubona iryo zina riri haruguru ni zina rimwe Mwuka yambwiye ngo nigikirwa mana ngo kiba mu butayu ngo iwazogume mu ngo azoje mu donc azoferinga manuka arwaye abe mu butayu uramwicukira tucinyo nigo bari kukeneraga kumara abantu imbaraga bagaturuka mu teka tebuka Joshua shingu fata kitwa ape fata twumve ikoko harimani mwegusa Imana ya Ibrahimu Imana ya Isaka na Yakobo wowe ururutare kandi urumugeri kandi uri umwami waho Yes. Dupfundike igitaramo wa mugani w'umuyobozi dusenga ariko dusomye ijambo ry'Imana dusenga duhagazeho. Haleluya. Cyane amen. Mwenga basubiza mu agatege. Amen. Yes abaheza umugisha. Ninde dufasha gusoma? Agira dufasha gusoma Rwandiko rwa Yakobo ibice 5 umurongo wa 17 5:17 muri Yakobo. Umuntu bangutse adufashe gusoma hanyuma tuganireho gatoya cyane dusenga Imana cyane. Dusome Yakobo Yego bice 5 umurongo wa 17. Reka tuhasome. Haravuga ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe asaba cyane ko imvura itagwa imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Yego Dukomeze. Arongera arasenga no kwijuru rigusha imvura ubutaka bumeze imyaka yabwo. Amen. Amen. Wabwo umugisha n'Imana. Naho ngaho nashakaga gusoma honyine tahandi. Nitwa Maneza agira umuranzi. Okay sinkibibwiye rero ubwo munzi cyane. Mwamwe muvuga ngo cyane. Muranzi cyane Imana ibaho umugisha wenda bizaba bigiye kuburyarya. Tubisubiyemwe kandi mwese mutuzi. Turashima Imana kuba hano kubw'uyu munsi wa none. Yesu wo mu ijuru nahabwe icyubahiro. Turashima kubwo bashumba twahuriye hano Reverend Daniel wacu. Imana iguheze umugisha. Nagize uke nkubona kuri afishe biranshimisha cyane. Barikiwe sana. Uhumuriza tumaranye iminsi riri atarakorera ngora baruko nirabura cyane. Kandi banze ndihunge. Imana yeze uyu mugabo umugisha yitwa Ruhumuriza Mushumba Jean Paul. Tumaranye iminsi mu gitaramo tuzindukiye ino. Yesu wo mu ijuru akugirire neza. Twari dutegereje abandi ntabwo baje kubwo impamvu z'umwanya ngira ngo batakunze kubona ariko Yesu wo mu ijuru akugirire neza papa. Si ubarikiwe. Yes. Barambwiye nzambure mikoro. Ngiriro defo yo kuyimanura cyane sinzi impamvu. Ariko ndaza kwizamura ngira ngo. Ndashima Imana kubwa mucungaji wa hano muheruka kera. Bishop. Mana yo mu ijuru ishimwe ko tubabonye kandi ko turi muri Pirukano kera cyane rero kanisa narigezemwe ariko ni kera kabisa. Ntabwo ryari rimeze gutya. Byari bitarakunda. Mwami Yesu wo mu ijuru abaheza umugisha.
kandi nashimye iyi podium cyane bajya bazagira iziresha n'akamamba zizomara abantu bazakunda gusirimba iyi podium ni sawa. Ashima kubw'umushumba Bishop Rwegura Muriri nahise nibuka umunsi igitaramo twari turimo igasiro haba ibintu bikomeye cyane muri rya joro ngira ngo urabyibuka kwere iyi pasaka ya maraso utubwira nibukije ibintu bikomeye cyane twabanye nawe n'umubyeyi wacu kuva kera cyane kera iri ya ruguru. Turashima Imana rero ko twongeye kubana namwe mwami Yesu wo mu ijuru bahese umugisha. Batubwiye neza pasaka ni sawa kiri asandi ko ngeze muri aka kane kano kane nkazi kataraba ngira ngo urabizi twarimo dusengera ibyifuzo bidahuye na kane bidahuye n'igitaramo bidahuye pi kakugira bazavuga ngo ninkisi nijuru abantu baza donc n'ikintu kidahuye n'ikindi Imana yamivuga ngo akane akane gute Imana igasubiramwo ngo igitaramo cakane simbitindaho. Ndashima Imana kuko ikivuze kiza kiva. Kandi rero ikindi cya kabiri hari wenda kugwanya akane ko mucecetse yego cyangoye aho muzokagwanye murebe muzokagwanye namwe Imana ibagwanye akane sikiriki wagatangiye Imana yonyine yo mu ijuru. Kare wawe nzabakiza Patrick Evangeliste narangije ejo bundi kuri YouTube ibi bintu utahuze umenye kwabyo bona amahemba kuri hejuru haba kumena amavuta ibya Yesu ntawo birwanya wabwo umugisha n'Imana. Ndashimira Imana kubw'uyu mugabo hajya witwa nde papa uraho wa Kristo nuko mfashe umwanya munini mpaye nshima ariko ntabwo ari bibi hamwe n'umuvandimwe uvuye gusoma n'abandi mwese n'umuyobozi wa gahunda tumenyanye vuba. Imana yarabikunze yabivuze twagazewe muhira turamuramutsa turakomeza bandi mwese Imana bamugisha bayiranze twari kumwe kuwa kane cyumweru gishize hariya kwa Revera Jacques. Isura y'umwana nabonye ni wowe wifashe ni wowe cyangwa si n'ubundi songe basi namuyobewe sinzi ukuntu nitegereje inyuma mbona ari iwabo tuhagira icumbi ritazarishira tugenda tugatarama tukagira igihe runaka cy'amezi cyangwa ibyumweru dupanze mwabo habe nubwo twaba turi kandi makanisa iwabo niho tuba dupanga. Muhabwe umugisha n'Imana. Ninde undirimbira akaririmbo kavuga ngo gusenga kwanje ariko Dismas agiye guta umuntu watumiwe ngaho ririmba papa we nkuko aririmba gutyo niturangiza. Ndashima nabonye uriya mugabo umuvandimwe wice hariya nyuma y'uyu mutama duherukana kera ni umuvandimwe Mana yo mu ijuru ishimwe ko tubonanye. Hallelujah. Yes. Tambuka mashi. Gusenga kwanje kukugereho manurama mahoro yanje. Yes. Ndagukeneye kumanywa na nijoro mu bihe byose umbe hafi. Gusenga kwanje kukugereho manurama mahoro yanje. Ndagukeneye kumanywa na nijoro mu bihe byose umbe hafi. Umugisha wawe
amaboko kuko nshobozwa nawe imbaraga. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Nimushake mugumaho tugiye kuza gusenga, ariko tuvuze nero jambo Yakobo yanditse muri uru rwandiko rwe, aravuga ngo Eliya ngo yari umuntu umeze ngo nkatwe. Hanyuma yavuze ngo agira gute? Arasenga, amaze gusenga ngo hagarika imvura. Abwira imvura ngo stop. Tukongere kugwa ndaguhagaritse. Kandi ndaguha igihe. Ndaguheza igihe uzomara. Ndaguha igihe. Takupea muda. Arabwira ngo kuva none ngo hagaritse imyaka ingahe? 3 n'amezi 6. Ariko mugaragu w'Imana. Twavuga ngo amina. Amen. Yari yasenze kweli. cyane. Buriya nasanze uko natekereje banayishuriwe umwe n'umwuka, ariko nuko umuntu agenda abona ibintu byinshi bitandukanye, ukagenda ubona ibintu bitandukanye, ugatembera ukavugana n'abantu bamwe bakwegereye n'abandi batakwegereye bari kure mu bindi bihugu, mukaza muvugana. Ndatangara cyane. Ni bande baherutse ese yajya bwa butayu bwo muri Nyungwe mu buherukamwo? Murabuzi? Ubutayu biriya muri Nyungwe. Timuza mujayo. Ni bande baheruka kuja Kanyarira? Imana iguheze umugisha, Imana iguheze umugisha. Gusenga. Niyo matayo abino nsinaje. Buriya nimba dukeneye ikintu kimwe cyangwa bibiri dutegerezwa kwifuza kugeraho. Hanyuma gusenga wa mugani, hari umugabo narimo nkurikira mu gitondo akazavuga ngo yatangajwe ngo n'abashumba ngo bazabama barya gusa. Mushumba Christophe nushabivuga ngo umuntu azamara icumwe raha yarya gusa. Kwamutangira n'akazi rimwe ukageza ku kandi kazi rimwe haurya. Utagiye kwiherera ngo usenge ubwira Imana. Nimba dukeneye gushobora uyu murimo tubamwo. Sema amen. Oya, hallelujah. Hallelujah. Niba dukeneye gushobora uyu murimo tubamwo, uyu murimo twiyemeje. Kandi cyangoye kimwe bavandimwe, cyangoye kimwe cyantangaje nuko nta uzuhamagara uwundi. Umuntu azayirukanga akemera kaza, yashika yamara kunanirwa agatangira guteza abandi ingorane. Ejo bundi nari muvugana n'umudamu umwe, simuvuga izina ariko nimba azomubwira bamwe simbizi. Nambwira tugende ufashe unsengere ugire ndemera. Ndasenga ngo ndowe numva ndasenze. None ngo buciye tumara nka 2 tutavuganye nawe. Misiki ngaho ishize wa Patrick, ushaka we no guheza niyo audio. Ndumigwa. Umuntu yokoreza wundi umuzigo ngo amufashe gusenga. Yananiwe gusenga wenyine. Rangiza agatukana. Nahebye. Ubabaye nasenge areke kwitotomba, nibwimani zamwishimira. Nako. Ubabaye nasenge. Ufite ingorane nasenge. Ubabajwe n'ikintu runaka kikugoye, fuka musenge. Hallelujah. Hallelujah. Kimwibuka wa mudamu wagiye ku mugabo ngo umucamanza ngo tuba Imana ngo kandi ntiyite no ku bantu. Agasenga kazagenda agatonda kugeza ubwo wa mugabo yavuze bati po. Batuyunguyu batereka murengere. Buri gitondo bazambona no kumanywa nimugoroba. Ngo ari aravuga bati genda ndakure. Amaze Yesu atangazwa n'ico kintu. Aravuga ngo nimba umuntu tubaha Imana kandi ngo ntiyite no ku bantu, kugeza ubwo yagize impuhwe akagira ineza agafasha umuntu. None se nje ndi so wo mu ijuru, jewe ndi Imana yo mu ijuru. Hallelujah. Hallelujah. Tuzamura ibiganza twongere dushaganye gutyo. Ndasa nugiye ngo gusoza kubwiriza. Kukugereho
manura amahoro ndagukeneye ku manywa na nijoro mu bihe byose ube hafi. Haleluya! 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 Nimba muza mubona abantu bananiwe gusenga bijya abantu bari mu gukora. Naratekereje umunsi umwe ndavuga ati se ni gute ese mbivuge bacanga nuko nyine reka mvuge akandi ka kabiri ako ka mbere nkihorera. Impamvu zituma mubona abantu mu kanisa mu itorero bashwana badahuza batumvikana bagakorogana nuko nta masengesho babamo, nta masengesho bagira. Kweli umuntu wuzuye umwuka wera w'Imana usenga yotonganira mu kanisa rumuri banguvuza kuri iyo filime papa nuko gitaramo nuko kimeze cyo ni gitaramo kabisa cyo babusohoka ngo gira gute ko kamwa pensa mugani wabanga ni gitangaza gisize ubwenge kabisa, gisize ubwenge bw'abantu baye baje mu bwami bw'Imana. Ni kitu gisize ibitekerezo ira umewahi kupima hiyo kitu bwana? Eliya ngo arasenga ngo abwira Imana ngo Mana ongera uvusha imvura niko nyuma y'imyaka 3 n'amezi angahe 6 tituzabishobora nitutagira gusenga cyane, nitutagira gusenga ibintu byose bizotunanira, nitutagira gusenga ibintu byose bizotunanira. Wa mugani wa Kiriki ngo ntituzohera muri ibi si ugusirimba gusa hoyaye ni ugusenga ugatekerezaho ukiherera ukagenda ugasenga Imana ukabwira Imana kugira ngo ubashe gukora umurimo neza w'Imana. Aliomba Mungu mvua ikasimama miaka 3 nayo miezi 6. Arongera ngo arihangura aravuga ngo wamvura we igwa wamvura we imvura iragwa hari yashize imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Amezi 3 imyaka 3 n'amezi 6 abwira imvura ngo uyu munsi wa none imyaka 3 n'igice ndagutegetse tebuka mpamvu usanga abantu ariko amasengesho bacu bituma Imana yo mu ijuru imwizera imuha igikundiro ku mwami Nebukadineza bituma Imana yo mu ijuru imwizera imuha igikundiro ku mwami Nebukadineza. Umwami Nebukadineza ziyobera abanyabwenge Babuloni ari ku Imana n'icyo Daniyeli. Haleluya! Nimusenga Bwana sifiwe sana. Nimugira umwete wo gusenga, nimushyiramo imbaraga yo gusenga, Imana izobashurira inzozi z'abantu. Nimusenga no mu rwabo rw'intare muzavamo. Semame hahimbazwa Yesu Kristo. Ngiye kugana ku musozo dusenge bankuza hano nari ngukumbuye papa. Ngwino twe nk'abasimba ngwino n'umuri Daniyeli tibukaje hemukira Imana
igakiza hirya y'ibishigo by'intare yarangije ubugingo Imana yasaga n'iyamuhararutse ikunda ko bamujugunya mu mwobo w'intare niyishira kuzimuka ntibikurayo hirya y'ibishigo by'intare yarangije ubugingo tuzamura ibiganza asovine garde abantu basigaye bagirira Imana amakenga abantu basigaye bagirira Imana amakenga tata Imana abantu basigaye bakenga Imana ku manywa y'ihangu turanga gakunga ntuje hasi twazamutse usa n'uwihuse ihute dusenge Imana yawe uimidiwe uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu yawe uimidiwe uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu yawe uimidiwe uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu yawe uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu yawe Haba uimidiwe milele pambazuka na Yesu tela Ukasa mundebe hano nije mwahaye umwanya nokuri hari amakuru amanutse y'umuntu umwe hano
dusenga tubanze tubwire Imana ngo itwigishe gusenga tuyingenge tuyisabe ngo itwigishe gusenga nibwo tuzoshobora runo rugendo nibwo tuzobasha gupambana n'izihari izihari turimo mtukufu ni Mungu Pima. wa ushindi na mamlaka ni Mwenyezi Mungu. Mbingu inatangaza utukufu wako na anga hudhihirisha kazi ya mikono yako. Mchana hupasha mchana na usiku hutolea maarifa kwa ajili ya kukusifu Mwenyezi Mungu. Turi hano muri uyu mugoroba muri ijoro Mana. Utwigishe gusenga. Utwigishe gusenga. Utwigishe gusenga. Uha abantu imbaraga. Z'umubyutse. Wa mu mutima. Niwe magambo meza. Tambukanusha. Haruko ngugize. Hagarara. Songina ngani matamo. Makuru yawe aziho. Someno mibari nanditse hano. Inanditse nabi hano. Soma. Hano handitse gute? Ahani hejuru. Asome neza tabyica nayo. Soma. Iyo zina ni gucyo ryanditse yewe. Reka ndarisoma kajyandike neza. More. More kimwe muri shimi. Soma kana. Soma imibare iraha. 200 n'akarongo na nimero no kuzanditse. Nimero 265 mwigireyo Akanyerezo. ngireyo dusenge dutere haleluya. Etakita la brede. Tika lango de fare de sai tekanga. E perimete sao. Menina gano fe. Shambela elo ko. Esaga linga na tongola. Shambela elo ba. E la forime de fase la carne fe. Ele marite cordeni. Proteveni de sao ne gan. Allo. Allo me. Changement. Sawa. Timugize neza se. Murujujwe. Tugiye kuguteraho haleluya. Etanga abantu bose bafite gahunda yo kugira neza nibo bari none mureke mbaze kino kintu gutyo. Reka mbaze kano kantu gatoya. Wayi ibintu biri mu kubera mu makanisa n'ahandi hano hanze hafi abantu bazi ngo barakijwe wawa protocole mwe naragutinya ubushize kweri hakika uri umugabo w'Imana uhabwa umugisha n'Imana barakuroza kubera ishari ndabivuze nuko ese ngize nabi basho mwebwe se murangoye oya ku isi yose bazobaze ko ari umuntu nigeze witwa nde Nduwayo Dr. Nduwayo Dr. habe nubwo wozana izuzuhembwa mu budokiteri bwose nimba ufite akazi sinokwemera sinokwemera kukubwira umuntu wakuroza turamusengera gusa apata cha mutema kuni mugani w'abaswahili hakika ya Mungu inimero mwasomye ni kangahe 265 tire rimwe tubona iryo zina riri haruguru ni zina rimwe umuka yambwiye ngo nigikirwa mana ngo kiba mu butayu ngo iwazogume mu ngo azoje mu donc azoferinga manuka arwaye abe mu butayu niko Yesu ambwiye kandi iyo ntimugiraga ngo iyo nimero iri kuri azayigenda nano mu kirato ari umuhungu umwe nabonye siza nkunda gusoma amakomantere cyane mube mutuje nzoza mvuga mutuje Joshua twagukuyeho izina rya Kofi timugasubire kumwita Kofi ni Joshua Mugabo ako kazina twagakuyeho turagahanaguye ku isi kagende ka Kofi kajiriye uri Joshua Joshua uzundeba rije kubwira ngo ucuranga gitaramiyo cyahinduye isura ibintu biba byakomeye mucungaje barikiwe sana mucungaje muye tiwoba mu butayu dutarama kubera ngo umupfumu umwe wigize uko yigira tibizokunda gute dutarama Imana aho arabufata kabisa ikigera yabufasha
ariko bacumwe abantu baragowe kweri kwa Mungu. Mureke tugira umwete wo gusenga, dukunda Imana, tuyikundisha uburyo bwose bwo gusenga. Kurumva mante? Dukunda Imana, tuyegere, dusengesha uburyo bwose. Kuramwe icyo kirato cy'inyo. Ni wowe ukeneraga kumara abantu imbaraga bagaturuka mu ngo. More ikigirwamana ngo cyo mu butayu ucitiranywa n'iri zina. Ngo tukireke ngo bamuteye izo nimero. Mfasha kucyumva inka. Akirane. Teka. Tebuka. Joshua. Shingo fata kitu. Ape. Fata twumve. Ikoko hari mani mwegusa. Imana ya Ibrahimu. Imana ya Isaka na Yakobo. Imana imbaraga turamya. Wowe ururutare kandi urumungeri kandi uri umwami wa bose. Ikoko hari mani megu. Imana ya Isaka na Yakobo. Imana imbaraga turamya. Wowe ururutare. Hagarara udutere haleluya. Mutonga ibiganza. Subira muri ako ngo. Ikoko hari mani mwegusa. Imana ya Ibrahimu. Imana ya Isaka na Yakobo. Imana Mana mwisina ya Yesu. Usalama katota.